hei hi Akashvani aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata Chief Minister Pulal du Oman Rui Hlo konga sarkar chuan thei to pachua don ati VBS Oikal Puimeka Agriculture Department Wai scheme sang palite mipuin ang riat zaw theinan thei to pachil riat anni India chuan tun naya Islamabad British High Commissioner in Kashmir atlo chu angai thutak hle External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan India ron masalawin khovelin thutluk na lian tham asiam ngai talo ati Chief Minister Pulal du Oman Rui Hlo konga sarkar chuan thei to pachua dona he thila in nam noi thin te chu sarkarin ati mai don lova do hne nge ye tumti thaturin adu ani ati he thui ni mina excise and narcotics department in Rui Hlo chungchang Koshan Chalai Shuai tu ten na soi hona abua saya soya Chief Minister chuan mizo thalai te Rui Hloin arun mek chu dole turin thei top chuanga ya tia sarkar ne na thok howa thei topa tran rual angai ti soin mizo mi puite Rui Hlo wanga an liam zel chu apoi hlea mizo namang hong thuk mani ati Pulal du Oma chuan Rui Hlo na konga malak dan tur central wema hruai tu te soipui to thule tlomngai polte ti chak tura excise axiom rem atul chodon nia ahria thu soya Excise Department chu Rui Hlo tol ruk ching tele akai noi dan bo chhete tan hlau om takni turin acha ani Excise and Narcotics Department changtu Minister Pulal hinglova mar chuan Rui Hlo na chu thalai te ne na kalpui ngai ani awangin Koshan thalai te nen anin ron khom don ti asoya sarkarin ati tur te ringot soilova Koshan thalaya engtin nge Rui Hlo ani dan turle sarkar nen tho ho dan an ngai tu don atia Koshan tin thalai hruai tu te chu anin khom puya Rui Hlo thatlo zia zirtir na thu soya minute som tal hun ruwa man sakturin angen bokani Excise and Narcotics Department Joint Commissioner pu Peter Zoming thanga chuan an department din munle na tho dan tlang puitar langin thoktu zali somsari pariat anom mekatia an chin chia dan chuan kum sang khajwa somriat paliat tanga zirtom ni liam ta thleng khan mi sang khajariat som pakhat Rui Hlo wangin an thitoa an jinga sang khajanga somko pahni chumi pa annia zanhi som pakwa ta chu mei chia anni Nikuma mi somsari pali Rui Hlo wangin an thia kumina mi thi pakhat aom to tia soibok he huna hian Health Minister Pilarin Puiba ka MLA tele sarkar mi poimo dangte antela chonhulama Koshan sang som le pahni atanga kalkhom Koshan thalai hruai tu tenen anin kom ho zui ani tuivol bial tu MLA Pulal chandamaral te chuan zirna ing tichang tlung turle khotlang hruai tu te ha na hria chok jang khai tura sikul tam tak sarkar kuta hlan to sarkar tharin sum har sana chuan lama endon le tura asoya wangin khotam tak anmang ang mek thi asoi Pulal chandamaral te chuan sarkar kalta MNF sarkarin thingtlang khotam tak har satna to thin hrechunga khotlang in rei tak an lo ha puito an zirna inte ti changtlunga an hana te chok jang khai turin sikul tam tak sarkar kuta ahlana Ziakin sarkarin order asiam vektoa loma mi pui tam takin kut an lo ben nan to chu ti danglam ni lo se adu thule heng sikul omna khuaten hun rei tak har sanna an lo tuar to chu sarkar tharin ti kian chunjom sak ngei se adu ti soin ngai tuana dang puthar lo ram se ati sarkar masa Education Department changtu Pulal chandamaral te chuan khotin deu thowa thoktu in dailo na awangin sikula thoktur zirtir tu SEDP sum mangaroi mekte kumin financial year thlenga sumda sa ani anga thok chhun zoma zirlai te zirna ti khailak lo ram tura sarkar nenangen na athen ngai poimo ani chu lom omati thuasoya financial year thara zirtir tu in dailo na awanga malak na kalmek chu ruwa mana tharnen chhun zom ani lo chuan khotam taka zirna khailak tur chu aril ruti buailok tu ani thule zirlai din mun thira sarkarin ngai tuana an sen chhunjom nge ye bei sei thua soibok ani Pulal chandamaral te hian a bial chung a fangkuala bial mi puite chu eng party po alakain thlahung lo turina cha phur takin bial mi puite tho puina le ngen chan chungin thei top a chhuwa zel don ti asoyani Agriculture Deputy Director PVL mangai chungan Viksit Bharat Sankalp Yatra VBS Oikal Puimeka Agriculture Department waya scheme sang palite
mi puin an riat zau theinan thei to pa hril riat an ni tia soi puvial mangai chunga soidan chuan VBS way kalpui meka an department chuan scheme chan palian ya heng scheme kaltlang hian kun na thok tu chan pui ngai te an chan vo an riat theina tur le chan pui na an don ve theinan department chuan thei top a chua mi pui tam zokin an riat theinan le la thengai lo te point an man tangkai ve theinan mun thang thanga hril riat zel an ni Deputy Director chuan an scheme kalpui palizinga PM Kisan Credit Card PM Pranam le PMK MDY Agriculture Pension Scheme a omatia he pension scheme a hian kumsom pariata tanga kumsom le inkar in zialu thei ania Kisan Credit Card a hian bank nen in thunzomin PM Kisan a in ziak lut zong tetan ham thana tam taka omatia kunna thoktu tetan loan ol samzokin khoi bank a po alak theya atira za zela pasari pung omin thataka lon rul chuan kum khatnuwa za zela pali pung omin atla thathei ti asoya scheme danga po ham thana tam tak awoma thoktu te anin hong rengani ati puvial mangai chunga chuan kunna thoktu te chu VBS way kalpui me ka tanga zir chua nei turina cha VBS way kalpui me ka lain ziak lut lo te in zia lu thei ani ti soin hun mang tangkai theu turin mi puite adu ani atia kun ha thok tu te chuan an chan vo te hrechianga riat chian du na thinlung puchungin sarkarin tiro u anti ang ngot ngak lovin dong ve ngei turin man in hai kuak apoimo thwa soibok ani Manipur zo na thak amamo te tan Central Weme chuan Manipur Group Weme kuta thom tholum le mutbulum athon Manipur tual chung buena awanga kongsang sanga harsana tokmek Manipur zone na thak ten thlasik khowot an tuar mek ti zia ombei sein Central Weme chuan nimin jing khan lir theilian chi pathum lamka Manipur Group Weme hruai tu ten amamo te hena an semdar turin thon chowa Manipur mut bulum le thom hnolum an thon chote hi Central Weme ngen na anga aizol khopui chunga Weme branch somthum ten an branch huam chung thewa an khon khomania Central Weme office an the khom te ania rizai blanket korlum le jacket lahak tlak tak tak te ani lomani ex MLA puke el lian chia kumsom ko pakhat chuni jan zanlaidar som panhi le achan ve khan athi puke el lian chia hi kumsang khajwa somriat pali assembly in thanpuya khan lungphau biala Mizoram People's Conference Party ai o in thantlin ania puke el lian chia hi voin chundar som panhia anveng aizol electric veng Weme hola vui ani ang chanchin tharhia kaswani aizol atanga puanani India chuan tu hnaya Islamabad British High Commissioner in Kashmir atlo chu adu lovin angai thutak le tun thani som khan Pakistan British High Commissioner chuan UK Foreign Office mi poimo tenen Pakistan obram Kashmir antloa External Affairs Ministry thu chua chuan hetiang thil hi India lalna le ram opchin chungchang le anin remna dan bo chiatna ania pomjam mai chiani lo ati Foreign Secretary Vinay Mohan Quatra chuan India British High Commissioner nena hedan bo chiatna hi India na du lo zia athena External Affairs Ministry chuan Union Territory of Jammu and Kashmir le Ladakh te chu India ania India rambung pakhat ani reng don ani ati External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan tuna chuan khovel thilbuai puilian thamdewa chuan India ron lova thutluk na siam ani talo ati nimin khan Dr. S. Jaishankaran Nagpura thuwa soina India chu dang lam to a khovel in thir to ani atia India chu khovel economy ram lian pangana ania pathumna alani le maidona ram tam tak hian India bukri zong achakna le a huwang hi an thir mekani ati Taiwan Democratic Progressive Party DPP candidate Lai Ching-te chuan nimina president thanna nena changin Taiwan president thar anidon ta ton hi kumsang ni som paruka changa Tsai Ing-wen president Trump ni achel zo tak tenen DPP in azona voi thum nena an channa anita ani Central Election Commission soidanin Lai Ching-se hian vote maktaduai nga chuang a hmuwa chu vote la tanga za zela somli chuang ani chanchin thar puan ti tom hain chanchin tlang pui Chief Minister Pulal du oman rui hlo do konga sarkar chuan thei to pachua don ati
VBS Uai kalpui meka Agriculture Department nuai scheme sang pali te mi puin ang riat zau theinan thei to pa hril riat an ni India chuan tun hna Islamabad British High Commissioner in Kashmir atlo chu angai thutak hle External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan India ron masalawin khovelin thutluk na lian tham asiam ngai talo ati chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani